ebusuafo asema ba TikTokers I see Mahama so almost say massa pokura sense one kwan no ye ma 2 months wanya e bo dua kun ebusua ha Ghana Nsem TV nsem usi wo Ghana na TikTokers bi ewure si Mahama konso ebusuafo anya asem ketua omo kire mu say omo Mahama 6 months pe se pokura se kwan no fix ya mbobo ni no eye minister for roads dua ekun omo yenko tie nsem omo tutu dua no ebusua enye nsem ketua be NPP start bia wo manwe bia wo ba wo beto aso government means continuation and in America has say Trump ba eba ba mu no na kwan a wo mu ye nyina Trump aba say wo mu nya kwan ni nyina wo mu stop kwan no na yenko ya another road. What sense is edibe adwene pa na wo mu NDC fo no adwene be pa no wo egu mu tirim wo ma timi ana wo mu nim nyansa na omo ye bo ana tunso jina oma dwunuma na broja dwunso jina na dwunum ene he ekwan na nsu ataso a ene obi antimi mfiri kumase obi ntimi mfiri enkranko kumase edebe adwene ne adebe nso no nyansa be na wo NDC 14 ma nyansa be wo maamefo be na wu omo school be na omuko school be ne ko ewo Ghana ha omuko ade omu nya doctor wose wo ye doctor wonye PhD wose wo ye PhD adwene ye di ya de omu ni bi adey ofanko enene ensu ayira fo ma ene amanfo osu no adey ade na ndisi fo mu se Ghana ekonanim bia na mabetwene Ghana akọ na chi bebe 10 years Ghana ekonanim no mabetwe Ghana akọ na chi 10 years adey Muba ene ye edidi nkoa munche sika no ejo mama kase friends and family ayi na Akufo-Addo ye ne ono kwade wa yes no obi a ene ho aba wa enua ne wofa ne sister ne nua ne ba ne omu nyina agu ayim akwase prata ye na si egu nanum ne se kan Jimmy focus me hu enipa we Jimmy tisa akwase prata da ene pan ho Africa wuntimi nka hwe wo ena ote wo because ya ma ba appointment na ato ya munim nyansa akwase plati na yi so etimi kan Akufo-Addo kan yi abrade e wo hu ye no enti no sese wontimi emiti miracles abuaje because miracles enim nyansa sna akwase plat 100 times wontimi ni nsia enti sese wontimi ni miracle nsia because miracle kan at the spot no obeka to se masa wanyini ni ehwew ni wo school ba sese ni anyina beto wo kan jimisem a ye mpene manka jimisem wo TV so what did they make no? I know the mutimi matali so meka. Tell the mutimi matali. Na me say ayi infantil comedy. Saga na omo ye hwa face galam say obesu ye na captain's man sen eso no yeso ye adwuma we ye nurse ase wo e kwalebu meboa. Me check here. Yeso ye nurse wo kwalebu ase me nim say. Ne oka homa mu owiem. Yeah, me sheshe ma save video na to na me bompa ye say MPP ba power baby obehye bia o ye kwakotwe no obekofie obe retire straight ye obe retire na ye twen se ofanko kwan no ma anya mi donyame demonstration kesie bia ye de be kosa flaster so me odi ye momu 2 months ye ante ekwa ayi nyansasem bia fa sa kwan ne so a demonstration bi ebeye no jo mama be hu say yes Ghana for ani abre yes ye be start ya page o ma shedas bi mu ete say the ayifo na abroche for ne ye ministers no ha no ye be start ya page o ma shedas bi mu ade no jimi sa mu nim nyansa enipa ye kwan 6 lanes we ko 4 we ko 2 we ko ayi ye anwie sika na eda ho na wo besan wo ma ye certificate about besan say hey finance minister mankrofo ni sika no mu ento akwan so na abro nye beka ye no cause financial loss to the state and omo ye because akwan no say the no masi afele kwan ni say nsu ase no say sika no mo ni bi beka munim nyansa kwase ampani broja what wonum na wakasa wo parliament sa ye de adwuma ne hye won sa hwe na Jimmy hwe de wo ye ba ne de omo de hye won sa obi antimi ayo ka ye no say
NPP for ne de omu nyina ye book law omu nyina no lawyers ne judges ne yinku ane wo say NDC for ne de nkwasiafo ejimi for nko a nyansa komo nyansa ba kokura ni omutirim tikana mo beto ye no enye ko ayi sam ayi we kwasiampani jimi sam ayi sami demfi be ka say omu ba be mo makonya omu di gold ko adwaso omu nya bebe 500 and something million dollars sikana way $2.7 billion. way sikana way The Unshady United. sikana way mi donyame so your mama sa kwano ye munim nyansa na me se ye ma your mama 2 months pe one chair sa kwano ya anti bibia amfa ho a kwano ye anti bibia amfa ho a obohu say yes Ghana for ye na ye to aba no ma omu ye besa de aba no ye ombe dwane agya Ghana ho no omu hia do mapre ho na cocoa price na cost 6,000 you know then cocoa price akọ 6,000 ye wa ha na to force na ye nanim kokoko kronfo a wo ye kronfo wo gina court a wo ma be yi no kronfo what's the finance minister manamuna ko gina emfanti mema ko ka kire enuamo mfantifo se koko no nenka osa kufo do mamo 70 million Ghana which is 7,000 Ghana cedi 7,000 Ghana cedi na kufo do aban animu andi ni ye esa tu amanfo gungura mu se yesi e begemu enwusie tuo ye beji mu musie tuo wo bi ko ka kire akuafo ni se ye se beji mu musie tuo enne mo ba ya 3,100 and something na akufodo di mo no first na koko da 14 plus and akufodo 2 ma de ko 30 something 8,000 mo ba ya only 100 and yes wo bi kura ya analysis was say just 2 cedis per no mu de toso 2 cedis say kilo bi am the 2 cedis na toso what is the mecho no only 2 cedi Randiabe wanya bag no na the whole way no 1 kilo di akwa 2 cedi Randiabe ti Metro TV morning hwan so da bia wo ya sports afi ebe hu ase wo ya sports ebe hu ase wo so wada ti se bosu wa kase mo bin kase bi oda se my enkoye se Mane infanti comedy maninkasa na mintie no broadcast tu na minkasa mintie aya say obi kasa na so kanya sasem a o fatam ni nyina kwa e dey say masem ya na so beka so e say masem ya enti na munya botre infanti comedy me tu no anka bi me wonti enti asma obeka me tu no anka me enti broadcast twaso apatero anyon po pate kabia or di fire no di him ni de de bia mo me ni o ma na ya adwuma pate karakter e ko okay me de asana metu amikasa na metu mashase no obi taki kevitera na onka che ni se oso obegu MPP no me medical gu NDC asana we gu MPP right ye ni nu okro we mu na owo no onya awe no ntra ho ekro we mu ebeye de mi si John Mahama no otra Flaster House no fanti onim de oye anopa no wa yi ni George no wa twi whiskey no de si ho no we asema okay emfa kwem o asema okay emfa kwem asema okay as a citizen asema okay emfa kwem obi ya de mimi NPP ni pio kwa check me profile mimi kwa check me profile obi ya de na nya masa obi for ya na wuti si for member Mama we are commodity. You don't take any responsibility in life.
Emphasis coming now say coming the class no so many gina so. Wanimu atwentwam say wo sinenti. Fati ojira Fati wa nu me san ye the letter mawa unti make kan ye the appointment ba unti make kan Bag guy. Onipa no wa bu ye the answer that appointment letter kan wa ti make kan wa bu ana wa approve ye we make out see that wa bodam. I know you have about later na cocoa for the no party na cocoa for the cocoa me de no apakwa mu me see cocoa no na me ka kire onu omu di me see cocoa cry for no omu ko ho sika no wo ho omu ko ji omu sika omu di sika ni resort ni whiskey wo Jubilee House ho no mu no enye omu na wa ka kire omu so ba mu 6,000 no enti 5,000 plus na aka no e wo mu che omu di resort ni whiskey. Omu di asset table wo. Me say wo omu di asset table wo Jubilee House. Oh. No kaza say me ka nyelo kure. Ko hwe sisi a party e koso wo. Obia ye de because ye di koko for sika no e ji omani. Na say ya ka church e ma 6,000 na sika ni ba na ya mama 1.2 awo dia ka no. Ube joy it me see omu ko ho papa na go ye fo ogo trefo no ye video no me see o ko ho no ko ji ni sika no o ko ho no ko ji ni sika nye fo mu no betra enye omu na mu ka se NDC aban no aban ya atoro aban a omo ndwenti mamufuo ho waba ama president Nana Danko Akufo-Addo former a start e kwan a 6 lane in 6 lane out okamboma 12 lane e kwan no guso a ekọ ozi hey propaganda ne atoro ne adada nti wa ma kwan na kawende ukopiem opokuase amasama Nsaman road na dane one district one village one dam kwan no adane one village one dam ni nyina ye John Dramani Mahama ne propaganda nti pokuase kwan to Nsaman no adane one village one dam eno nti Ghana for essay Mama no 2 months fixe kwan na obon say yes onoko ye gen omo be tibia ma ne hwia na omo be kire no say ye do moko ye dokuna ye ji moko ye to dokuna ye ji moko we ye nsema Ghana for kan we busu anyame na meka Ghana for na eka sansem we ati akire John Dramani Mahama Ghana man pinini omo so mo be to omo be ti ntosu kokko de akire no Ombetin to Sukoko Eddie Achino, Ghana and Sem TV.